Zamislite da vozite kroz gustu, tihu šumu na istoku Srbije i odjednom, usred ničega, ispred vas se stvori svemirski brod. Ne, ovo nije znanstvena fantastika, ovo je stadion Kraljevica u Zaječaru. Koštao je vrtoglavih 29 milijuna eura, a izgrađen je po najstrožijim standardima UEFA. Zašto je podignut baš ovdje na vrhu brda i kakvu tajnu skriva njegova brutalna metalna konstrukcija? Ostanite do kraja, jer ono što se nalazi unutra potpuno prkosi logici. Prije nego krenemo, pretplatom podržite rad našeg kanala. Kraljevica je arhitektonsko čudo skriveno u prirodi. Dok većinu modernih stadiona gužvaju betonske džungle velikih gradova, ovaj ljepotan doslovno diše u park šumi. Zaboravite stare drvene klupe i hrđave ograde, Kraljevica ima nešto preko 8000 sjedećih mjesta i svako je potpuno natkriveno. Najmoderniju hibridnu travu s ugrađenim sustavom grijanja i vanjski kostur od 1000 tona čelka koji noću svijetli tako jako da se vidi iz aviona. Ali evo gdje priča postaje stvarno luda. Zaječar je grad od tek 40.000 stanovnika, a lokalni klub se godinama borio u nižim ligama. Kada su bageri prvi put stigli u šumu, mnogi su pitali čemu sve ovo. Odgovor je jednostavan. Kraljevica je građena za budućnost. Ovaj stadion ima VIP lože koje izgledaju kao hoteli s 5 zvjezdica, dvorane za konferencije kakve nemaju ni neki klubovi u njemačkoj Bundesligi i rasvjetu koja pretvara noćne utakmice u hollywoodski spektakl. Stadion je postao ponos regije i dokaz da vrhunski nogomet više ne stanuje samo u Beogradu. Srbija je dobila stadione u Leskovcu i Loznici, ali Kraljevica ima tu neku posebnu divlju energiju zbog lokacije na kojoj se nalazi. Izgleda moćno, izgleda europski. Što vi mislite, je li ovo stvarno najljepši stadion na Balkanu ili je titula trebala pripasti nekom drugom gradu? Pišite nam u komentarima i pretplatite se na kanal Nogometni stadioni, jer u idućem videu idemo na još luđu lokaciju.